jedenje fermentisane hrane, ili uzimanje visokokvalitetnog probiotika. Također je od suštinskog značaja za zdravlje crijeva, kao i izbjegavanje nepotrebne upotrebe antibiotika i prerađene hrane. Hronični umor je veliki problem za mnoge sa dugotrajnim COVID-om. A zato Johnson preporučuje hiperbaričku terapiju kiseonikom, HBOT. Jedan od razloga za fascinaciju HBOT-om posebno, je zbog njegove sposobnosti da poboljša mitohondrijsku funkciju. Kako je Johnson objasnio, toksini utiču na mitohondrije, mali motori u našem telu koji stvaraju ATP, a to je naš energetski sistem. HBOT štiti od mitohondrijske disfunkcije. Ubrzava proizvodnju mitohondrija i ATP-a, što pomaže da se poveća energija uz istovremeno smanjenje moždane magle i umora. Dalje, dodao je Johnson, pomaže u lečenju tkiva tela poput pluća, srca i mišića dok smanjuje upale i smanjuje simptome. Ako su poremećaji sna problem, a često su za dugotrajne rekonvalescente, Mekalaj preporučuje izbjegavanje alkohola najmanje mjesec dana. Jer će samo jedno piće za 28 dana uništiti arhitekturu sna. Frontalna radna grupa za intenzivnu negu od COVID-19, FLCCC, ima protokol upravljanja, i RECOVR-18, za dugotrajni COVID-19 sindrom koji uključuje melatonin, koji također može da pomogne kod poremećaja spavanja. Doze su od 1 do 5 mg. Za pacijente koji ispoljavaju depresiju i anksioznost preporučuje se kombinacija melatonin 3 mg i buspiron 15 mg. Ova kombinacija dovodi do neurogeneze u hipokampusu, efekat identiken nekim od SSRI i SNRI i antidepresiva, ali uz mnogo manje neželjenih dejstava. Mekalaj je detaljno opisao sindrome koji nisu fatalni, a koji se javljaju nakon COVID-19 pelcovanja, koji izazivaju simptome slične onima dugog COVID-a u mnogim slučajevima. Sindromi izazvani pelcovanjem dele se u 4 kategorije, a prva je srčani udar. Miokarditis je priznat efekat i COVID-19 i COVID-19 pelcovanja, ali su potpuno drugačiji, rekao je Mekalov. Veća je verovatnoća da će dete biti hospitalizovano sa miokarditisom posle Pfizera ili Moderne vakcine nego da je zaista hospitalizovano sa COVID-19, rekao je on. Mekalaj je detaljno opisao sindrome koji nisu fatalni, miokarditis u COVID-19 je blag. To je nedosledno. Ne želim da iko pomisli da je miokarditis koji vidimo sa prirodnom infekcijom nešto slično onome što vidimo kod pelcovanja. Postoje studije koje sugerišu da lipidne nanočestice zapravo idu pravo u srce, srce izražava vršni protein, telo napada srce. Dolazi do dramatičnih EKG promjena. Troponin. Test krvi za oštećenje srca miokarditisom od vakcine je 10 do 100 volti viši nego troponin koji vidimo sa prirodnom infekcijom. To je potpuno drugi sindrom. Kada deca dobiju miokarditis posle vakcine, 90% mora da bude hospitalizovano, tako da je miokarditis izazvan vakcinom velika stvar. A kod dece je mnogo ozbiljniji i značajniji od post-COVID miokarditisa. Pored miokarditisa, atrijalna fibrilacija kod mladih ljudi i perikarditis također mogu da se jave posle COVID-19 pelca. Druga kategorija sindroma izazvanih pelcovanjem je neurološka, koja izaziva neurološke simptome slične onima među dugotrajnim COVID-19 rekonvalescentima, kao i dodatne, ozbiljnije, efekte. To uključuje Guillain-Barreov sindrom, koji može biti fatalan, belova paraliza, napadi, uporne glavobolje i krvni ugrušci u mozgu. Treća kategorija je imunološka, koja uključuje suzbijanje broja limfocita i ponovno aktiviranje drugih virusnih sindroma, uključujući Epstein-Barrov virus i Schindler.
Četvrta kategorija, hematologična, javlja se oko 2 nedelje nakon pelcovanja i opisuje trombocitopensku purpuru izazvanu vakcinom. Znaci uključuju modrice po celom telu, krvarenje iz desni i nosa i tamni urin. Ako primetite ove znake u nedeljama nakon prijema injekcije COVID-19, odmah ići u bolnicu. Šta se dešava jeste, kaže McCullough, da pelcovanja vara telo i daje prekomernu antigeničku prezentaciju trombocita slezini, slezina proizvodi antitela koja zapravo kače trombocite na zidove krvnih sudova. I to je ono što pokreće trombocitopensku purpuru izazvanu vakcinom. Za one koji pate od ovih sindroma izazvanih pelcovanjem. FLCCC-ovire ECOVR20 protokol za dugotrajni COVID sindrom korišćen je za lečenje simptoma izazvanih pelcovanjem sa sličnim uspehom. Protokol se može preuzeti u celosti, dajući vam uputstva, korak po korak, o tome kako da lečite dugotrajni COVID sindrom ili reakcije od COVID-19 injekcija.